Karbi Anglong Chamber of Commerce Chairman Augustine Kramsapen Pherang Kyamai ki pha. Karbi Anglong Autonomous Council Hamren Branch Secretariat along JJM Apotak review meeting kapeman pong. Chipong Sajir Village Development Committee pen Miss India Spark 2023 winner Kumkum Chetri upon Karchoda. Kardom Pinia Birta long penalisami Raniti Mumpi. Tangte Pinia Birtang ton pen Arjuik ha. Pai ni Pai Crane or Keporni Karbi Anglong Chamber of Commerce Chairman Augustine Kramsapen Dipu Amitang Saim along Pherang Kyamai ki pha. Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department atum pen Dipu long supia hiti kulara long tax ki rum Japan alo ki pia hot lang pami pensi pinangchin. Lapen inut wet aphan ki picha da bangta chok che pusi Karbi Anglong Chamber of Commerce Chairman Augustine Kramsapen pachinipo. Town Committee doko kapike Bazar Committee ke doji aronawi athe hitikula doanta Town Committee atum pensi kelang chawi dompo lapen hitikulat kachobi atum anta Bazar Committee atum aphan karjudam phunangji lepote Karbi Anglong Autonomous Council atum Town Committee atum aja kongke Bazar Committee atum aphan pathe rong mapota karjupon pedu press media dan rat kampanye ini mate bihar di para atong hang pacini jalan pegala ko mililana ning kan na lana ci global ni tungku insang si kecian semini mate celari ni ci ko rasini li autonomous council mate taxation dong hang pacuni ni mate pacini ci bang la ko no long penangan west Karbi Anglong la pendak Karbi Anglong langsung si ciklai saya, mata langsung si biha bipa gitu kidu kisung kopi, kidu kisung ke poinan kok kat hela pohlo, je ahok lo, itu lah non Karbi tu mangke konsil mata taxation pengke trade license lo, lapeni tu Karbi tu mata driver tu kam ciklai mata tax department pele tu NOC enna, alas tu NOC ke lake nili denlo bang tin denlo pepo mana kali tu biha bipar ke klaim ya pancot ni dum ya Chamber of Commerce pen kecini ateng je nangli inwet LC nangli inwet cepat ke gongi pula bangke ke klaim je bangke aron awi sini ke kedam no ala pen nombor ini bangke nili Autonomous Council Taxation masih authority mah lapen taxation department superintendent dalam taxation secretary dan macam-macam bipar biha ke klaim dia ning ha tu panana bangke lasu NOC ke pinangji mate pitame athema lasu NOC ke nili ke chini da mateng bolote mane tum Chamber of Commerce pen itu chini da mateng bolote anu tin apa ta lagi isu nai Pemade pan isu wong, pemade pan piwong labang ke, non son uji lisaya son thedong lapen labang ke. Kapre katung pan paklem nong le anuel pan paklem wong betul lagi. Ahoh sindiket son simandet, sini donat thedong. Akhirnya lah soal license ke, anu tinda enong lapen anu tinda itu apply dong. Pema mulai tu bipar bihak klaim di belote. Lasu NOC kan, dia hantar pinangnya ke sini di konsil apa tuning ni. Nilisi konsil sorban kacunin yang tuh mereka juga semua orang. Lana hintan pen itu 2011 pen jadi Chamber of Commerce chairman amang pinian nilisi dokong. Jadi itu Karbi Anglong berapa kali? Jadi itu Assam dan sini itu Assam harus sidak jadi tunggu. Lapen la konsil apang Karbi Anglong bang yun tu Bazar Committee atau me inolar lengko ningji je Bazar Committee apang ke ni tu RDG te ni tu bipar bihar eklam ta seksakya tu sini atau me ni sian dia long teko alang eta bipar bihar eklam ang lasi bipar bihar eklam atau apa ni kapacini kan tung ke ili tung dak Town Committee
lapen konsil tuntutan kok rai tuntutan kok bozar komiti akan karju bangke kopiat tema labangka nile chamber of commerce chairman hoya hinpen town committee akan arjukan jong si town committee akan karju je pen ladak bozar ka setiap mate ladak bipa bihai claim labangke town committee atun nepun anda bozar komiti akan karju pen bipar biha town komiti pan arju pen town bozar komiti akan karju bangke lake chok cema pusi nili hin pen thedam athema government ke town komiti ho dari town komiti atun yong si dak bipa biha dem longle ma opinion objection do pulte lake town komiti mate government hoya hin pen si ningje ji ma mate arju ji ma pusi nili hin pen kachini dam syndicate bukan lipudam de athema bukan lipudam lo wes Karbi lo te itir lasong segini lo nilia bangke la bibar biha cukem to hamang ni lipudam te lipudam ya bangke ni taxation to kan la pen council authority to kan athema kopia podo ma NOC ke nang liong si bibar biha cukem di NOC kan pandan ni lapen nang liong si kupini cuklem ji puta konsil peman taxation penali pan lasu alu ke nang bibek nang ke lasu alu nang li apply penali pan nang bipe anu apply pan si pijat pulo te hala bang ke kecok silo ate ma anu bet apan si picho anu apply pan bipe kita lagi syndicate langsung si money dia tu lasi lah bang ke taxation lapen konsil tentang lang dunia nangi ko ang sini kan kuning Jal Jeevan Mission Apothak Pini Karbi Anglong Autonomous Council Hamren Branch Secretariat Conference Hall along Kachingki Kachingwai Amei Pamanpo. Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Mukul Kumar Soikia Pen Mei Chipaim Puponsi Mei along West Karbi Anglong PHC a Division 10 Pen Saikia Tumche Dongdun. Lasu along Jal Jeevan Mission Asai Kapi Chunjia Phan Kachipari Dengpon Contractor Tumche Dongdun Rinti. Maya long asamang kang pipen pangbar damsi West Karbi Anglong ke JJM mate Jal Jeevan Mission asai ke claim kang lenang thek langpong lasi principal secretary penajok nang keleji Priya Chikluangpong kampi an ke sai kapichun theji aphansi contractor duan aphan apor ke hot patupong Maya long ke damtang JJM mate Jal Jeevan Mission pen mohor ke nekla pen Reels ka salam ka chepati dunat maphan district level anong e pini pazirpong ke chengsia nong e tangka suri kep adun thwa nong e tangka suri troxy lapen ke thomanong ya phan tangka suri pho mohor ke nepalong ke chengsia nong e hundor singkro adun thwa nong e tutu nigam aphansi pazirpong Reels ka salam along ke chengsia nong e Sanggita Basnet adun thwa nong e Dipendra Ingleng lapen ke thoma nong e hunmeli tisopi Actually আজি West Karbi Anglongot আমি District Water Sanitation Management Committee meeting kon আমি ইয়াত কনভেন কৰিছিলো District Water Sanitation Management Committee Chairman and Principal Secretary Karbi Anglong Autonomous Council. So এই কমিটিখনত আমাৰ Public Health Engineering Departmentor লগতে আমাৰ Education, Social Welfare, Panchayat and Rural Development এইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট জড়িত থাকে চ' আজি আমি ইয়াত সকলোৰে লগত একেলগে বহিছিলোঁ আৰু জল জীৱন মিছনৰ আমাৰ যিবিলাক স্কিম এতিয়া নিৰ্মাণ অৱস্থাত আছে যিখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে গতিকে এই কণ্ট্ৰেক্টৰ যিসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেখেতসকলৰ লগতো আমি আজি ৰিভিউ কৰিছিলোঁ প্ৰগ্ৰেছৰ ওপৰত চ' আমি কাৰ্বি আংলঙত প্ৰায় 395 নাম্বাৰ্ছত জল জীৱন স্কিম নতুনকৈ আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ হাতত লৈছোঁ আৰু to cover the 62,000 plus populations West Karbi Anglong. So এইখিনি কাম আমি অতি সোনকালে অৰ্থাৎ অহা 24 চনৰ 2024 within the first part by January আমি শেষ কৰিব লাগে so আমাৰ West Karbi Anglongৰ
প্ৰগ্ৰেছটো হয়তো এটা অলপ শ্ল' পেচত আছে, গতিকে এইটো আমি এক্সপেৰাইট কৰিবলৈ আজি আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলক কণ্ট্ৰেক্টৰসকলক আমি কৈছোঁ। চ' আৰু প্ৰতিটো স্কিমত এটাকৈ ৱাটাৰ ইউজাৰ কমিটি ফৰ্ম কৰিব লাগে। চ' সেই ৱাটাৰ ইউজাৰ কমিটিবিলাকো আমি ইয়াত ফৰ্ম কৰাত কিছু শ্ল' হৈছে, বাট সেইখিনিও তেখেতসকলে মোক এচুৰেঞ্চ দিছে যে উইদিন দিছ মান্থ এইটো কমপ্লিট হ'ব। চ' ডেটছ অল আজি আমাৰ ৰিভিউ মিটিংটো আছিলে। চ' ইয়াত মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, ইনক্লুডিং দি পাব্লিক, যে তেখেতসকলেও যাতে এটা ভাল সুন্দৰ বিশুদ্ধ ৱাটাৰ, ছেফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ পায় আফটাৰ দি কমপ্লিশ্যন অফ দ্য স্কিম। চ' যিবিলাক যি জেগাত এই কামবিলাক হৈ আছে তাত যাতে আমাৰ PIC ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াসকলৰ লগত সহযোগ কৰিব। Paipa ni Phaikre Narkeparni Chipong Sajir Village Development Committee Pen Miss India Spark 2023 winner Kumkum Chetri upon Dipu Lorulang Swalong Kartadama Birta Nangli. Dipu Lorulang So Nepali Basti Arongamekar Sankar Chetri Lapen Damayanti Devi Atmasopi Kumkum Chetri Goa Long Kapaman Pon Miss India Spark 2023 along winner Chipai Dunsi Karbiang Long Mate Asam Aphan Long Mewang Bangso Abirta Long Pen Chipong Sajir Village Development Committee Ameipu Hemchandro Tero Lapen Kong Chunbang Ramesh Tero Natum Chira Pen Kumkum Chetri Ahem Humidamsi Alang Nipan Man Kedo Karbi Poho Lapen Mil Pensi Archo Damlong Lapen Non Aprang Kapchipate Along Antame Ke Messenger Apan Hiljume Puzzle Dekam Kardong Pajir Ponlo Lasi Pidi Nilitum Dak Nanglitum Chini Ponlo Kumkum Chetri La Spark in Miss India Longdun Bang Philo Lage Nilitum Ningarong Pik Athema Labang So ke Dak Nilitum Arong Se Mahangetek Lan Chot Kali Metric ke pass Punoy Higher Secondary pass Punoy Kadong Vesta Mila Nilitum Chipong Sajire Rong Bansi Karcho Solo Stapini Alangli Miss Karbi Anglong Popularity La Hin Pen Chepati dun long dun pen non Spark Miss India ansitame long dun lake nanglitung gadok ita ilitum chini ponlo lasi non ilitum kumitie hin pen sitame la rong sia hin atenglo lasi nilitum alang li phan karchu phanwang lo lasi alang li kumkum chetri la bangke non higher secondary chon si non JB college Jorhat si Charlie Bong Asi alang lipan non ke bang ilang ani ana bang ke an suse theta nanong e je palong dun si mo an suse dak nilitum Chipong Sajir pendang lok nilitum Karbiang long pendang lok Assam pendang lok India hangkang pi an sitame nong mi wan dun si an suse anong pachit hang dunia panilitum arnam aniang no sitame ahir jumi hang pilo asi Nilitum Development Committee hin pen ajat ta pimowe le puthoi pak stame maplai pak la pen thu jo mir bitung sivet pen setame alang li phan hirjumi ki pia phansi nilitum da Chipong Sajir Development Committee hin pen alang li hem nang humri si wang pen karcho phan bangilo मेरा नाम कुमकुम छेत्री बहुत ही सुंदर जगह से डिफू कार्बी आंगलोंग असम से आज मुझे ये पेजेंट जीत के बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा मान सम्मान देखने को मिला और आज मैं मिस इंडिया स्पार्क जीतने में सक्षम रही हूँ और ये पेजेंट जीतने के वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसा पहला था वैसा अभी नहीं है और बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह भी दिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस था। और हम लोग जब गोवा जा रहे थे तब हम लोग अभी मैं फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताऊं तो अभी इतना कुछ ठीक नहीं है। हम लोगों को अभी
जो सेलेक्ट हुए हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे थाईलैंड मलेशिया में, तो उसके लिए हम लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो इसके लिए हेल्प मांगना चाहूँगी आप सभी लोगों से, सभी कम्युनिटी लोगों से, और यही बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके आप लोग भी हेल्प कीजिए, और मैं जितना आगे जा सकती हूँ मैं जाऊँगी और मैं अपना बेस्ट दूँगी। स्टूडेंट के भलिबल के खेली लाहे खेला खान भेजी ला खेला दको स्कूल समय के लागू चाली नांगको हेमता हो चाली नांगको अंको को लादे अफी अंगबों अपने रेस्ट टाइम दो बसो रेस्ट टाइम में के लाकुम के खेला जी फुटबॉल तमे जाता खेला तमे बसो खेला समय की खेला नांगो जोन से इंग्लिश पेन के खान है रीड वाइल you read and play while you play. Laso ke dunang ko sumarong ke. Ang parte la sumartum hem kopi si claim lo la heta sabura salvi lanam ko kisigi ni tim. Anke main alam ke sumartum ke jonsi alam jonsi nitin asam amon si do asam language si ninje nabi Assam pen kepar lo pulote lati Assam pulote Assamese alam lo Assam pardek afi ke lati Hindi alam do Jonsi India anggong ke itu Hindi alam si ninje ko yang jadi aku rasa India pen kepar pulote lati English alam si Hindi na kasi osoma kun ke lamta segmento lamda chini news startup yang tibi kakong Tangtinan malam so para phan birta mo ing tonic sinang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dehena mo phit pothot birta lo wang tweak lo. Nilip MAC constituency ke parlo angkang koilamati pen ke hello kilometer square troxy sose phang chero preng ma arong alonga phan ke panong pi ICDS asa hem MSDP scheme pen surhini rakre nar ke pen kre sir ke pani kan pen ke kem ke rang pon atangka nang lele re ka mat ke kem patang pon long le delo pasi contractor Albert Rengma pen than pon Labang so hem ki pakim ponjia phan arpu ke pek pon ke phangchirop area SDB sopo Albert Rengma phan Emilia hin pensi warsai pi pon La so teng pen kim pon bon tan non amat ki tangte ke doke aklonga sai ke klem nang ji dona ing hap sailing la pen ing hap so dona La sinon labang so hem ki kim kapatang pon long le ka joini hada ke do ICDS helper worker la pen sorkar pen nang telia son doan rimbia thaya vedara joini pinang ansung nang nupusi cyclem bang phia tuam chathan pon La si prabjin pen ki kim patang pon thujia phang Assam deputy speaker Bukazan LAC MLA Dr Numal Momi Nilip MAC Pobito rong piat ma phan hadak aragatum chuning pon 18 aning kampel la so 18 aning kampel lo sita me non atangka ke pike asap der chlo sita me kamban ke pachum bum lo non contractor kamala contractor ke la ni sopo MNCP Albert MNCP MLC project ahin pen MLC la akamban ke ko pita na akamban ke overlo la si na ko akapreta entro pusipur hai ame tangka pipe ama pipe joine tangka ban lerche ramsi non puta paprin hone la Teman ala Michael lah bang ke Michael dong pi ban ke ala Asia hem ME school long ni men pen lo stame tangka mahata ni liding nang lile bang ala dukani pen ala tum ye tum cherapsi ko pusung school men pila Punjab go hem school Asia hadal lasi
Langsung hem ban Kontraktor ke ke Michael prong PC klaim. kal nelo. Oh nang Nemen. Oh seta Nemen stamia ke klaim ke Michael Rumpi penala horiteron. horiteron. GAE. Eh Alang tum bahini. oh latum si klaim ro. Klaim ro. Kon emon ke. Amount 4,80,000. Klaim bom lo mah. Mate Klaim bom mana non bang ke tangkap pipedal sangkok lo ako non pining ambong 20% people si ang sa hem ke tinda develop non kapipling ke dolang feeling dolang pen hap kirki heta dolang pine plaster la heta dolang la silang so ahin pen sarkar hin pen tangkap pira pepling sonte me pari si in hana ICD center hem ke kim alam menji kantong ke ICD center ke bang project pen CP project pen pilo akam ke claim ke lintar anwet nai polo tame hem ban ke tinda deep elo non ke cement floor and window dan ke pine ngap la anwelo ako ceiling la anwelo la si sarkar hin pen tangka junsi pipele punte langsa kamta tante bampo asi sarkar hin pen prabjin pen langsa hemta petang sonte non ke office do ni mane kam klemi puta adim ama vedal lasi langsa hem alam prabjin pen sarkar hin pen bil pira petang sonte me pari pusi neli hin pen Komentu ningkan lah kim kiceng. Karbi Anglong Ariso, Rohit Pator Singnar, United Kingdom Pen Ki Hokpon, Vibu Art Zone Pen Ki Bi, FIP International Online Art Competition and Exhibition along Chipati Dunsi, Ke Ching Sianong E Mate First Prize of Top Photography Anong E Chipalong Do. Wall Photography Day Katalong Jiaprang Karbi Anglong Aphan Birda Kimi. Karbi Anglong Ariso Mate Pachithang Sai Kamalong Mohor Harchi Kinep Abangpu Rohit Pator Singnar Alang Vibu Art Zone Pen Kibi FIP International Online Art Competition and Exhibition along Chipate Dunsi So Mindarang Bong Group C along Keching Sianong E Mate First Prize of Top Photography Anong E Chipalong Du Alang Li Keng Dongdang Kitong Arjang Pen Chipate Dunsi Laso Nong E Chipalong Du Group Sialong nong ikilong rapet abang po kado kave bangpli. Rohit Pator Singnar, Assam India Pen. Sino Clarence Japan. Naina Guho, West Bengal India. Lapen Naina Mitali, Switzerland Pen. Nizang Karbi Anglong Bitung Reng Thama constituency ka parlo Tumpreng Mugasong Arong Along Kedo Sangpi Bina Teronpi Lapen Karlitang Gunadhar Ingjai Asopwa KBC Boris Ingjai Pen Puthot Assistant Section Officer in Pension Anghoy Public Grievance Department along Kachipalong Duna Birta Perang ke Kelvin Terang Pen Birta Nang Pale Kedangtang Surihinira Inkora Kethomanikan Arua Chiklo Niphaingkor Hini Lapen Niphaingkora Kethomarni Junior Administrative Assistant of the Janata Bhavan Departmental Examination Group A Training of Assam Secretariat Service 129 Batch Asat Langalong Top Position Lapen Batch 70 along Second Rank Chipalong Dunsi Ape Apo Akor Tengjil Anparta Assam Lapen Karbi Anglong Araraphan Nongmei Wampilo Lasong si Boris Ingjai Pinswat Mangbong Pen Second Joint Topper Assam Gazette Jakhong Niphai Kresiarni Pangdak Pondo Alang li Surihini Rakrenar Kapanikan Assam Secretariat Service along si Klemdun Bompen Non Puthot Assistant Section Officer in Pension and Public Grievance Department Government of Assam along Anghor Chipalong Dun Assam Secretariat Service Recruitment Asat Langalong Karbia Khayang Bompen Surihini Rakrenar Kapanikan alang li inutsi Satlang Undunsi Junior Administrative Assistant in Home Aid Department under the Ministership of Honorable Chief Minister Assam Halabang Swapor Hot alang nike Home Department along ke claim ke menai mate ke theknai abang pupusi State Lapen Center Ministry of Home Affairs along Lakhapon
Tangte pinia birata bangkila ponsi kangtoniklo kado kaveta me domithak me kurwang thu